Kani gade Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadian balawan ke sarkar temai hakan ke jela, ke sarkar ya senrap lang ke balai lam da keseng National People's Party, hapok ke Shatri jong ke Meghalaya Democratic Alliance, lese la banong baka jingket jong ke sarkar ru kalong ke bakhiaba. Hadian balami shibon ki kenhon ki bajan man la kasngi, ki la penpau yela ki jong ki mat jing dawa jong ki. Dang henne kasngi ka hnyau terek unaitung. Sa keseng kinong ila kai hoki Kathan Ribhoi District ki bahapo ke Shatri jong ke Ribhoi District Hockey Association kilawan kiu syakani kanong ba shulong banya kendo yo menteri sarkar badai kemi yakatnat Sports and Youth Affairs jong ke sarkar jela ki baladawa nak sarkar banthano ya kamadan ila kai hoki ne kata ke State Hockey Stadium hanong po Ribhoi District kani kaseng ke balayo ru ya kejing itu nak sarkar bat ke bahap hapo ke Meghalaya State Hockey Association kelapan pau baka jing temuhi jongka kalong ban kentiu yakni ke jila kai hakani ke jelahi borok kawai i nagliang jongka session gila dan ke jing menurut la slam ha banjo ke studium namar hoki kadi gui na ke sport ka ba la pau ha ka parthai boroi pat ha ke ju por ha ka India kadi gum ka national game ka hoki te ha ju por ngi han ne ke state ngimpat dan kata hoki ground ka ba kababham bala ban state level la bala ban ra ke jing lekai per na hoki jadi halor kata daw bangiwan berkudu yo ba ban te dor ndo ban agliang cukuri boy district hockey association rengkat ke jing dan lang jing tre rengkat lang na Meghalaya State Hockey Association ba bangi la kerpat di sarkar ba tan consider no ya boy ke hockey stadium tiap boy district namar ngiladan ke caka kaba kumbahin riwaka kabala ai sombha dari inong somsnong nang te namenta tiga oke agar ku mujing kundu kalau ba minister ai assuran 100% he mau la ong bon sa khon ya meeting namenta kani ka come by next week mah last week of this month ban penbai ya gani te la ong ru ban penlong ya ka inspection ya tiga jaka te adin katan sa shim ya decision boros ka tangim don ya ka maran po ka jela jungi begini la kai hoki bon singi la kai ka jaka ka bagi la kai cricket ni football dan reke go sukna begini ki sansam gi blale dengan bakla kalau don gani ka North East Games ka bolong po jela Manipur ni yo portang kumbah ndro bana begin sai ki player bakin jela kai hoki bakin mikmat ya ka jela Meghalaya bata bagi sai kita ki player ki la kai ka ka North East Games ka bolong po jela Manipur kerjala Meghalaya ke lawan Baar karena ke final ka Manipur telah dah hendro berang yok por yok ya kata ka takma lupa ladangi la yok lupa ya tak mandan nei nadu usnyam banwan ladangi penjel ka ya ai training ke bobyang ni kini samla ki jomi ngai skam kata ka North East ne kata ka National Games ke banang ko arjar arwar kerjala jungi ka don ya ka kabu ke ba biang tam bukan rakson ya ka takma kesiar Kumpulan tangim don madan bidang la bagi nyok kita kemah telah dengan don madan ni tekan orang bertiga lagi bagi nyok kan ya kata.